ปะทินลงสิในจังหวัดวินกุจานเกี่ยพัดที่จงเล็กปะทินพัดดาโปรแกรมจัลลาพัดกับจันทร์จินปะทินกับทั้งวันนี้เดลีอันนี้กี่มังเงิน2011สิลงไทยโลอาบอนจันกันนับปังเงินตลอดนู่นได้นั่งขังไล่มอมอนเหตุ2000นับตุติสันขังนั่นไล่เหตุก็ที่ป่าเฮจิงลัลบอยน์เฮป้าขังไล่มินิเขียนโลดิวฮัมตินอีปีติมกติเล่ไอ้มาจ่ายโลปีตินลงเยี่ยมขัดดังเสน่ห์เล็กกิโลมทิมินขังไล่เกี่ยวลอยกิติเล่ขัดก็จะจ่ายรำทิมินเป่าทิมินนั่นเองสังกังเดียวหลังหัวดิ่งขังไล่และขังสู้หลังลงเหมือนกันขังไล่ขังโตหลังลงเหมือนกันไอ้ปีละขังสู้เกย์สู้เกย์วินเรวินปาปุนบ็อกซ์ลุดสู้เกย์เดียตีวินลุดไปลอยวินลุดขาลอยเหมือนกันไอ้บอลจ้าขังไล่วินนะสิ่งที่กันไอ้ตัวเล่2009นะบอลตีลบปัตตุสันเกียปฏินิยมปีละหกกับได้เลยปฏิทางว่าที่ลอยกูนี่อามาสตินปฏิมินินเฮเลกัยสุมิเตหอกระจายเตปัสสาวะนี่เดลียมันินเดวิดเลโจเซฟกษัตริย์มุจินอยคิมเล่กลอยนุดารีเชียงใหม่ก็มุบินอามาห้องตะเทียงเล่กัจจังกองละที่จีนอามาทะเลงินซงจะไปกันบอลลิงขัดวินิจูเดมณิปุระกติปีดารีนุยมีนาดกินดินโอเตวายามุตาวมเตียเล่เสกมายาหินเตตินเชียงใหม่เล่เสกไม้จิกินไอโต้ยังไอ้ละเสกไม้กระดาษแล้วเนี่ยสอดเลยยิงกันทุกอย่างนี้เรเวนปาปูนพัดไปปีตัวเจรนาแกมาเตสมิจุ่มจุ่มก็เสียโนมินทุกจังทุ่มบ่าวเราก็ได้หาโนมินนี่จะมาสังจุนอามาสังอินตัวดักสันนิสาวตากันเสียดิ่งอินตินทุกอย่างพาดีปีเรเวนปาปูพัดก็จะนี่ก็คิดป่าได้จริงนะยิ่งจู่แค่นี้ไบเบิลคอลเลจกันนักข้อมันนี่ตาวนักกันนี่จู่นั่นเปรียบปัดในการให้นั่นไลบรารีที่ใช้โจทย์อาจารย์ปุ่งสอนทิ้งเลยตาวนักกี่วังตาวนักทุกที่เป็นสิ่งต่างๆเลยปฏิทินกระดิ่งก็ยังคิดตาคิดดาวจีเห็นเชื่อจุดตาวนักปฏิทินดิมนัวปีจะพัดตัวอย่างเก่งปีอะไรก็ร้องเนี่ยตัวนี้จู่ปาเตียหอที่เปียวกับเป็นเล็กเน็กไตต่อตัวไอ้เชียงใหม่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่จะก็มาวินเชียงใหม่ไอ้ก็มาไปเลยลอยออนอินเดียมีที่ละน้องปูวินไทยเตะเนี่ยเตะที่วินไทยนี่เราว่าเลยไชนีสเนี่ยเตะที่วินตั้มตันไอ้ที่จุนนี่ต่อจีจุนกษัตริย์พลายจงอินโดนีเซียก็เจ็บไปเลยอินโดนีเซียเราตะกี้เราไอ้ที่ว่าเลยข้อเบสิปุ่นอามาตัวเกี่ยนดินากันต้องการบอลลินตินปากูตัวตาวนักกันเนี่ยอนนะก็ใส่มาบางจุนนุ่งเอาก็รอกระเตียเขาในดินต้องเห็นตินอามันลุซีปฏินันปีนเอเลดารีปีนอาลิมกันตาโดลุนเป็นตาเจเลปัสสาวะตัวคิซินเสียงอามันกินังอาตาวนะนับปังหินอารินเซียเมดิคอลคอลเลจก็ไอไลน์ปากูตัวสุติก็เจียนินฮอสเทลก็กับปุยดอนินไบเบิลคอลเลจจะพงบอลทั้งบอลที่วางสุดแค่ตะปูนเป็นละนุ่งเอาก็ลงเอาจริงครับทิลปากันใส่นมสุก็กับปุยดอนินอะไรจิจูเดทิงบอลนั่นดานินก็เกี่ยวกับวินจากระดอนคอมวินฮอสเทลก็ถ่ายกินเจ้าเยาวชนอินละหุ่นก็คนไรเลี้ยนอะไรนัดสังงานของเทลเขาไม่ตีนแต่เมื่อกี้ใจตานิหัวมิสเตอร์นิหัวยอนักขี้ยาไบเบิลกิซิลคิดาตัวนุ่งอะไรละอีจ้าคิดจริงกันรอดมีขัดจิตปุยที่จูมีโดยกายสาเละเล็กลอมีอันละก็เสนุ่มลายตาจูเรเวนปาปุยเรเวนไหนคนจะปาปุยเห็นแต่ก็ยังไงเลยแต่ลอยไปเห็นตาวนักกันเนี่ยมันจะกันปุยเหตินคุณที่เส้นเงินก็ลอยอยู่ในได้ในหลายนัดเส้นอาหงมันลอยน่ะลอยปานันกี่ปุยตินนุ่งเอาก็ลงกับกติโคนนมจูอากิเฮลเตวินกิเฮลตินละจังสนายว่าสักินลอยไปแต่ว่าของนั้นนมลอยติกระเสียนนี่คุณสอนนี่เลยก็กิจมันตายก็เห็นลุงเส้นจารินอยู่ปัดเดียวเลยกินไงเดียวเห็นแค่มานี่มาอุจจาระสันไลมันก็เจนโยเสียวก็ตายจริงก็มีอะไรนั่นก็ลายก็จะมันนั่นมีอะไรนั่นก็แค่มีอะไรนั่นก็ลายตินอาก็หอยในจุดเดียวเลยปฏิโนสีดินคุณสอนนี่ก็กิจหันสุมาปฏิโนปีนักจันทนาตัวเชียงมายาก็มันนี่ก็เกลายเลยก็ตัวนี้ Compassion International กิตีเอเชียปุ่มเปียโปรแกรม Director in Government คนก็เจก็จริงๆอามาอินนั่งอิน
tu nai tra chun OMF Overseas Missionary Fellowship ho reven gin nei thang le loi no na to ka tong form win medical care ma chem chule kain mai ba bookstore khat omin bookstore chuna ma ki thopi na pangin ka ngai to le ka ki pa ma jing che chu tu la hi e ho la pang hi jong le palung thima pang nai ti ka sei nei he tu ni chun zola sa le sa lo ding thu do ma bin zola sa ding chu ki che ho sa ding hen ki cheng lo sa di pui ti ka sei neiที่ไหนนะอีดอมนู่อีดอมมาเป่าจะกิจเจงอ๋ออีดอมนู่ดองไปอ๋อกิจง่ายอ่ะที่กิจเจงจะพัดเลยกิจง่ายลูกเกย์หุ่นน่ะที่กิจเจงจะเกย์เลยกินไหนนะทุยหาเสียสิ่งอะไรที่กระเซ็นนู่นสมกับโซโลมอนคู่เวลาจุนลับส่งไว้บนลามีนน่ะไอ้เห็นลักกิจง่ายอ๋อกันได้ยินเอลสาวอย่างนี้มีพุ่งดังจังดิ่งหลานู่ที่อ๋อเงี้ยสายพุ่งดังจังหลงดิ่งหลานู่กิจเจงปีจีนู่ที่ป่าตัวไล่สะขอนดูกันเองzola di ta chu akiche hona sa di ka sei non molom ise album chusan pura chu sei dina ka e nal team bin ani ho yom bin ka ga chi ai le na din thei na din thelo da mai ti bin ka dina pung ka khat wal chu ka se le ki danga sa bin kun za dan su dino ha da mo le jing lu na lu min te ti Parkinson disease ki ti mi tu pi hona ne hin Muhammad Ali ti ho Dr. Billy Graham ti ho mi tu pipi na nei kyong kanei da na hin chi chung al khat masangai na mu ho to tuai mon ki dang sa ka ngai to le injo le nung alu ba ka ti ho no nom pa I tha lai pa thien nai to I wang pat dan hin na mi chu ka sei no men chule kadam mo ji hin epidem emotional thu ki sei ti ngai le bailam ta hisu bai ma ji hin chứ chúng tôi là na Bible verse ni dei pen kan tale Jesus wept pakai Yesu ka tai ti pakai Yesu na ka le pakai Yesu lo pen patien sa pa mi chun ik kai le na ho pon ti ka ki sun ka ki net na hitan ngasan ki pa tu ka se no min khatna All India Cookie Worship Service Coordination Committee ho hapan na tu ni sen ge chi la ke gela le ke pam ka sama ma jingin chule unit chum ho lam ka ho hibin delegate ho hibin nunga wo nunga ibin ka ngai to le Chiang ako nin Bombay ako nin Bangalore ka hongin kasum sen sa to tu chana ka chan pathin wa gu na ka chan ka da hele ale so ma le jang ka tu ta in na la sa ho tu na la sa ho ta zani ho ta koi roi ta ai lo le solo ho ta pathin wa gu ni chano chule ren pa ku pathin tu sei no in subana chhoi pa pulun min thang jong chu amai nui lo wa thu sei to na sei ji ama nui ai ki nui the hin silong ka kai lai tu ai pha zawin silong a hostel anom ji kyo bara pane ka mu hin silong a ka se le no le thap chom pun tin thap chom lo ha se da te bi ji te yong le hita banga ko na Yesu Krista nung ki zu yang ki pin ta hin ta ya lai le tu ni hin tum sol kum git ka hin Krista ka ni kisanin reven pa pu ya ne wa pada pathian go mo mo na mai zu yong te kha jam ka pun ke khalo mai the yin we good boy mong din mưa vàng phật đà ni good boy mong pati ne good mong e loi che le lam sa lam thanga PWD local ge lam din ti te le khad we teng chot tha a hoi khat ka u nei cho pin ka ki sia ge le anan chu ne kya bol we se da rin tin min pa ka lup danai le ka thoi le sleeper khali ni ki bu Ito bang ako na info ni mga patilosin na Krista isa nung kumsom ligyan ng kanapiyang tain kagayala hele kumsom ligyan masang kanapiyang tama sa atom sa kanin kimol sa nahijeng naman 18 apat tu sen patini yung pinok kagayala kisi yung Beijing ng Jesu nung zuiti kasi nomin aman tun so di kim loy pi dim kiw hilawa ito bang patin to kiloy khom na teho wanuy lisit katsot no hoy kahatsot to tan kinzong Pero pun Bible zila ay dana le Greek pa Hebrew pa ti tabanga chu e ang sele pale se kamo ba mo na kicheng la Amerika ang tam ta kichi tati kun zum kichin ne wa Amerika simlain ipinathano man ti lo ki do wa liken kol ka chinom ka tale kol ka chi bi se ta tu la ka ha thano kit tapun ka se nom chu pathila na ki pedal pathinin ilunglam kinai cha na lam thon na lang ipi ti ka se nom si chun ki patu ka se nom na
ที่ฮอนโซเลเลยในบางว่า The Right Reverend Bishop เป่าทางเฮากิบเฮียมาที่ฮอลา Bishop มาสเปนหินที่ป่ามาเจียงอามาโตปฏิลุสินักกิวตัวน้อยน่ะโซเลจิงตันอามาสิตาเพียงหินสิตาเพียงคิดเลยสิตาคนอาหินที่บิจางคนอาหินลำกลังไอ้ละปฏิลุสินซาลินโอเอมาอันที่มันสาปัดที่องคังเปลี่ยนท่าโจปัดกันนี่ก็ลอยความตัวเปียหันินสุเลกนี่ก็กิลบเท่านั้นสุเลนุลำไก่หันินก็จิตมาริกเลียเลยหันินก็กินไอ้ลูกน้องสวมดูสิลินจิตเอซาลินอามาอีตบังอาปฏินัตุนโดไอฮอลาทุจังเกียคุกิวสิบเซวิสาลัมไก่ไทยปันจุกยาเลกพามกษันปฏินกระทังบ้านฮีสบานะผู้ดีพี่เขาเก็บจงฮีอารมณ์นุ่มโมจิงินไอ้จีบีมตาเลชิโลกุจูกี่กเจโลป้าทั้งละเจโลเจเมละเจโลสกิจเจโลมานะจังอาตคอมมิตี้ออตไวก็หอมจิงเฮตาเลทุจุงเบวังจูอัตุเซเวกิไลน์ติลตุนิจูทุจันพัดกษันคิดพัดจุงก็ยิบุดยังไงแต่พออัตุเซมันจุงไงมันกิโลยตันก็เกล้าเล1977-70 ไลยอลิงโดปาฮออีวินปาลินฮออีวินสุเลอดังโดฮอตุเจรุงดิมออีวินสุดสันปูระยูทเรเฟลสิปกันบอลวินอัลทักเลซานขวาตาฟอมตะกันมังฟอมวินอิจฉาปะดักกิบสตูนเซนกันมาฮอสรการกิมังเซจงเลปฏิทักกิมังเซตายุมฮีเกลิกิปามกษันตัวจูกันยอนาอัดไว้ละดินกับปังเกิดหันินอามานินโซองดินคนฉันนั่งเอาไปเดี๋ยวใส่ดังดินดินใส่ลังนอตัวเองก็เยลายเลยแต่บางไงที่มันจะเห็นเอาก็กิปามกษันสุดเลยอินโซพอคุณเสมาบางไงจูก็เดนิเอลสเปนกับบอลจูจุดสันปุระจูนละสักทีมพูดินให้ว่ากันละคริสตาดินาฮิงดิน dare to be different เดนิเอลละลอยหัวบางไงก็วันวางที่เนี่ยเลยโดนฮอนก็ตาสาวก็สุดสินอมพอเวทีอ่ะ resolution ละที่ดินกันทีวินไอ้เจ้าก็ใส่มาสังสุนจานิจูคอมมิตี้ออกกันในนาวะ introduction นี่ก็ทีวินคำนี้เล็ดขลุ่นบุญเสียหินกับผู้เล็ดขลุ่นดำไลน์คำนี้น้องกิลังตลกพิสุละดิโนทีวินหอยลังดิโนให้ตามตินดิโนก็ลาโดนเป็นที่ class 7ก็สิมวินมีทุมินเบนก็สิมวิน student training school ละตัวน้องก็ลงละสักทีมบางอาเฮียคิดโลบางอาจุอิลุงเกละทีมลอยกิกไงที่ด้านนี้เบนกับบอลวินอิตาเลียนกรุ๊ปขัดเอาวินดิโนเดซีบิลเลียน followers กิติเฮจูดิโนก็หินตัวมิลเลียนทั้ง MCS อามาคูเดซีหินส่วนเลเรเวนโรเซียมา PT Presbyterian Theological College Seminary เดรดูนา Vice Principal ปาคูบิลเลียหินกระทุ่มว่าจูเบนกับบอลลากระสาวเลยขัดวิกระสาวเลยกัดเสียหมอบาเลนเลยก็ลอยเตนินกับเบนุก็สูมังเกี่ยวกับอามินโนดาลเลยนี่เกินกับมินดิโนไปคิดก่อยเดน่าเฮลล์ที่จะคิดนับต่างตัวลายมินส่งให้เจมินเฮไปแล้วสาเหตุก็ลงมาลู่ดินก็ทิพย์หลงหางเงินสุดก็ไงตัวเลยนุ่งเอาวนเอาท่านี่ลายตาเลยที่หาลายตาปะทินลายจะไอสาเดียวที่ป้ามาจริงที่กษตรโนมินเฮพอเลยกษตรมาบางสมจ่าที่เรื่องนั้นกษตรโนมินseminar paper jingle ni divin seminar lang sa inang katyan tu zani chito pangkilo tho kum zabi 21st sunga KWS umding dan gal dot na envisioning cookie worship service in the 21st century chu tu pili ne kipin ichama sangchon article khat kana sunin future prospect of cookie worship service the decade ilog nalawa akisutain somcha cha ka involved in ai wang la mi tam tain cookie worship service ki TPM ki head nana neril ke pam kasan and ke asanga detail ahinsun the role of cookie worship service towards the unity and transformation of the cookies in diaspora thangboy okay maputangin na bol so ama BD thesis kalkatahin so let that they may be one historical account and theological foundation of cookie worship service Dr. Thongsei Haukip Aizola manan sunin so let cookie worship service le Burma gama cookie te Dr. Lamboy Hokimin tu masang suniyam buna present na bolin kagela hele cookie worship service mingimin igut na ibolwa centralized program ng hello ako dong zuya nunga go lang ho family hon pati ngai lon ki suto na naman pawi achi da zinga hele ki paum ka sama ma zingin tu chunga pat seminar paper la dingai king an sina chun poison kalung aka king ai tun lungtima do na le kisun la ka ni
ขันนะ critical thinking คุกิวสิบ service ปฏิณมังจันไอ้ละมาบ้านะ envisioning the next 21st century แล้วว่าเลยคุมจะบีขัดไล่คิดว่าเราเนี่ยที่สิ่งที่ก็ไงตัวเลยสิ่งเล่าก็คิดใส่ไอ้ละคิดจะดมตาขัดสุลัมไปว่าดมก็ใส่นมสุสับว่า critical thinking is good but critical spirit is bad นะอันนี้ไอ้ critical ที่สุดที่เลยห้อยตาเวทีละไงไอ้บางอันละอาเวทีเลยตลอดว่าเรื่องปากคนเสียมาบางอ่ะ ego ปฏิรุ่มตลอดเวลาไว้หอมนมมาเกี่ยกลินเป็นที่ไว้หอมนมที่ตัวมัน critical spirit นี่อะไรคิดจะดมมาเจียงเห็นนะเกี่ยมาคุกกี้ service ฮัลโหลอะไร all India cookie service อุกี่บอลตัวข้างไลน์บอลที่ว่าประดับจะก็ได้เลยกลุ่มที่มาก็ไงตัวเลยวางบนตั้มตาอีกจังไม่เป็นเห็นแล้วหลังขณะ critical ก็ได้เลยดีบางตายฮัลโหลดานกลุ่มนี้ก็ไงตัวชาวบ้าน experience กันนี่ก็ได้เลยที่ฉันเป็น critical thinking กันในหลายตาจน critical spirit ในดิ่งกลุ่มที่มาอุ้มดาวคนนี้เลยปฏิเนยเขาพินส่วนจอลเซนังกันที่อันนี้นะ self doubt to self pity นะปฏิโนสินซาลินตุนเซนเงินปฏิเนยยงพินtu nai cha delia amen in langa suti ka chewa reven khai sa khamen taw neng man pi pa chu ka gelai le toi ke ong kun som ngale ti git le ti ka hitan ungam te hoyong pension tang le jong pension pa dang ding dan etan ka nai to le ilung tim la chapang ma nai tu ni chu volleyball lam kai pu le plun chu ni te su de tam khai pon ka pu pa chun ti tin su di tam som legi tam som lugom tim ki chi mo chu lottery na ka thowei lo ale ti bian se le ke ka ve man ta pun ka se nom lai ta chuที่เกี่ยมาข้าก็ได้เห็นเลยว่าสมัยก่อนกิจมีกันเห็นตัววัยโตชิลล์มาคลับขัดเอามินงามลอยต้องลอยนักกิจมันเป็นลายมุขราตีมาเกี่ยวัยโตกันกิจมันสลายจะเอเมริกาสิมลายจนที่น่ะสมตั้มเบียงไงเลยเกี่ยมาเลยเกี่ยมากันกิจสอนตัวเป็นฟุตบอลกันเป็นวอลเลย์บอลกันบอลลินบาสเกตบอลhọถ้าลายใต้ตะบังบอลhọจะตู้กระดิ่งมันตัวข้าก็ได้เลยที่ปีที่เดียกิจส่วนละนักกันในตานทุกสิ่งอย่างนี้ดิ่งเลยบางตาคิดดิ่งเทลham กัตยาเล็กกลุ่มนั้นมันที่ตะบังกันในหลายตาจน from self doubt to self pity นะเฮ้ยมาเลยมา pity กี่บอลละกี่เยลเสียดาอีกกี่ตามที่อิปิตากี่ไงเสียเสียกลุ่มนั้นทั้งเสีย job ชูถ้ากี่ไงเสียบางอ่ะชูอภิjob น่าจะนะตุนันเสียอภินัททุบอีบอลละกันในปีนั้นที่เขาลอยกี่อะไรเลยบางสิ่งนั้นลังทุกอย่างบางสิ่งนั้นก็ตั้มมาเจียงที่เอาเงินที่ดินมันอาจจะกันได้ดิ่งที่ตะบังกำไรตาจนปฏิในหกปีนะตัวสุนก็อะไรเลยเกี่ยววางพักกิสันซาปาวินตั้มจอยนอตกับบอลลินกวดกับบอลลินที่ตะบังว่าเอดิตอร์เตนี่ยองจุนที่บอกว่า article in ล้อมตาเลย it was a process of experiencing the presence of God experiencing yourself คุยส่วนหนึ่งนะเกี่ยมาเลยเกี่ยมาคิดเป็นปฏิโนสินซาลินปฏินากันตัวนั้นปฏิจิสุนุ่งกระสุนนั่นเท่าไอ้บางอะไรกี่มาเลยกี่มาข้าหมอดันแต่ก็คิดได้เลยคุยสิ่งตั้มตากี่บอลไหลตาจุดปฏิเนหกปีนะฮิจิเล็กขบวนกันในสมินอาสปีดส่งกันง่ายนะยงกันในเวียตันดร. Martin Luther King in I Have a Dream ที่1963อันสิมปาอันสุดปาจูซิมบิงin ปฏินินเฮดซานีนี่จุกสิมาเลยก็สั่งกับกิติลโคนนDr. Martin Luther King is from Tumlakwati. At the age of 39, he died, but he has accomplished so many things. It's not the length of time that you live, it is what happened within the length of period, the period of time. Dam sot na natil ki bol to ipon, idam sot le yung, idam sungay bol to opatso atupin. Baka din sa bekit na dilang. Class 7 kasimlayan, inako ng kasama ngawin. MNF, Mizo National Front Zone ng Katiwa. Sina lang katiwa, lahoy lay. MNF Zone sa akin, pulis o sipaw ni Manubin. Haptakat diyan, ihihenda nabin. Saan po lang yung sol ko din. Isi katiwa to, sina lako na katiwa le. Hupaw kadahin, han mo na namin. Sunga ki doon, sung ki doon, tsaka do vale. Kasal kat sung do to, atupi ti dem, atupi ko ti dem. Adang ima tsaka sunduel, adam sungin ba hui kat akap. Adang iya ba tsaka umlihil, anu min apa min da umlo amamin pisuna, adam sungin ba hui kat akap itilay sa natin. Kagi alay le, yung parkating li tino li pikisun, di o ti kalungtip ka na ito na. At som le sawi lo wa Martin Luther King ho bang chukum song thing le ko bo damain adam sungin thilak ki dang ta bol do in amani che I have a dream tia say na
Halini kasim nom chu izin adin simlai chapang hodinga hitil khono nom kasein chule lekha busimi ipon thobe se povin Dr. Paupui lekha sim pon tholo en kilong lekha ka hasim thawin lekha sim 11 kanomin aman izin 1963 ami labni le sang som ngata bang Washington march abona wa to say na chun I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. Na. It's a dream at the Mangilawa kinet na galdot na kaninahi. Kadilala insim lang. It's a mana say na. I have a dream that our 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Katsate lihohi avon avunu mi va mai ze va muneu ne lo va a character o hin ko phalle ki tub za ning dan jin hita bang ani ko ang min skana aleletin 1975 chun Atlanta ka gachin kema research bond ke sain hawin na ka gachin ama hi baptist pastor hin sule ama memorial center ka gachin taw na ka gamangin Martin Luther King pakai nang naman sa abang kyo ni mga tsal di taw na ka gamang kain Abana say that I have a dream today. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. It's like to the head mabangova. Mi vom limikang garya yung to khom thelo. Mi vom sunato wa limikang durale at din do ding mikang pato na piling tihin. Martin Luther King. It's a freedom ain bola. Mi vom mo chu zalena dinga deina. It's in the ball na chu tunay cha chun kum som nga na lom tawin. Obama na ulum na nin. Adang non hodum na niyo. Pastor he did naman it's a Bible quote on the ball. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. Kusunga topic ay kipi itsun kayong nasa taake ma padelo sa saka lungtim ka ito na like Martin Luther King Jr. I too had a dream of Kukui worship service. Nuching Reverend Ginay tang loy no singin khadway chuan kani khamawale pasal dinoi velalom zuya atina yichipam tale masanga at lai ko imwale to hel sakat at de bangta cha thele ko ale kho san kapaw ele ji ji metale apaw na don bun chun uginay tangin sim tu si sei to kyang num chu lo he diabetes le pp ne ho igile kil phale le min le het pi lo aboy ki boy jeng di noi le min het amu thei jeng lung si de bin te oi lung si ne ki chang lo het tin adi digin ga yung cha thiu nei jang la chu pudi piang chagil kil wala ne ki jam mang do hin pa ada jam mang ni phasa pi khale nium mai thei din ain ka ge enjoy ka sei ma banga chu kanu bin na dam mo nang sei te hi ne ta le amam lo ka sei tin na ku ko di min la ai chu na ki gel sin na sa se te ti zui na tu na ka sei num chu Dammo na kanien ke bang kadammo poi katizin na. I have sickness but I'm not sick. Ta isay mabang the Lord is good all the time na. Pati ni katsan nga kilometer pihin si sun katsan nga kilometer kilo na pati na katoy ka gelale ke patu ka season. Reven kaisa kamil taw na na kasay mabang sun. Taw na kidang takanin na ipin. Paso dunohi aritay to ka pati sa na to na din kataw pitin. A length of period it's an gay damding yan yung kihelo yan ay wangala. Pati na ikiman sa ati ani si ikiman sa ano igela li kipam kasi to aze gena sei marang chun kiong khanglai kan ikiman sa ani ta chule Kukui worship service kan ikiman sa ni kapat ka hun ka tam tai kan pe do atan kanung ve dai le ka sei ma banga I went through a self doubt mi gela chu what do I contribute I lo le ep phachomam pyo lunggel na kain la nunga go lo ka ngai to le hita banga Khanglai na ki bol zia patin thula la ki dil kho noi lawale khal khat te to no ho inei the ba mo ka vedale it's worth investing time ka tinomi kalwa ka gel am I still the right person to talk about the vision of the future of Kukui worship service do I still have the drive the passion and the longing to anticipate what God can and will continue to do in and through Kukui worship service do I still have a God-given mandate and people's confirmation and the spiritual authority to talk about envisioning Kukui worship service in the 21st century. I believe that leaders are placed by God for a period of time, for such a time as this. And I begin to wonder who are the next generation of leaders who should continue the dream. In Zoelaya,
committee ding do chu so no mama jeng party ne nunga go lo ka til ho num chu intergenerational khanghe bana chen sa pe se na generation in 30 years ta bangai ti every 30 years we have to have another leader coming up na it's a get bum pa chu inzo khat le khat yam ti ka ngai ton tu nunga go lo ho jong company ada tong himei thei simlai jong himei thei alai pelana to am kai po na yin la pakaya di ngai pina to no man ti nu din kas katil ko no men kat silence no men khanglai 2000 palun zelen an article khanglai chungchang asunin anavelo chun sindom ma jengin amazon 2000 achu gawati palaya ngai kyong kal vele dai le pathiani nung pinau kuki chate ho le pathian chate ho adi da khang tha ho yung pinau kamudoin kuki worship service om zia nunga go long hin ko ta banga sim pari tam ti kangai to le pathian ka thang rain khanglai sang som ni achu 2000 achu defining moment for me in my life it's kuma thi mai ne chu hungin sim patau te kam let us rebuild khanglai cha tum ta bang delia ki sutoin sagaw lam le ta salama panila ding dano ki say comment and I must say that the impact has just been just amazing and I praise God for this. Kuki worship service is a blessing in my life and the life of many people. Reverend Pau puna say chugelo jing kelo jing konomen no I mean na vet tu lai na vet lo de penta chu penta la pathin nong pz o hetin na ichi anoi ai nunga golon na no no mal sin do lo chun ke ma on ku da hin I better to be inside of the arena where God is at work than being a critic sitting outside of the arena missing the great acts of God. Pathin na to na bol sunga pana ding kathanum zon I say ding dan chu pathin na to na bol sunga loya gal ka nga critic bola say sit sang zo aswa kyumen la kathanum zo ti ka ngai to le it is better to be involved, make a mistake, and yet still be a part of the movement. Na. A movement na panglawa gala says it's sangin asunga pangleon. I better be inside the arena where God is at work. Tusung na panglaw na jong kangay tuwale. Kita mga patinwang buon na lasa na lang isan dan haule. Zan mo sa opening ceremony bolwa pada tusan gay kagadale. Lasa ahoy kang to mamazing tabin sule. Kangay tuwale. Hilsong atong kihibe siya na untapon na. Standard ho hita bang nala wala rin sita bang wang pa hita awam it is better to be inside than being a critic sitting outside the arena missing the great acts of God tu la mi tamta zan la tu jing ta da tu pa po na say ma banga chu alung neu si a pathin wa bon sang thei ta lo mi tamta kyumen lung le no te ti lai ta chu ge lai le ilungo ya ha du hi asai si medical terms ai ta bang dem ka pon lai doctor khalini mu aka say nun chu I ha di neu chai jong le ilunga alien thein Dr. David Livingstone chu Africa gama missionary na chin athi chun alunga gala wa hele ni bo moin ata sa wang po bin lang alung chang hi ba koi ta nei chama mi ta ngi wangin Africa te dinga ngai lu hin very his heart in Africa the soil of Africa ti bin na Africa we den ve ti bin Reverend Khaisa Kamle kaloi nu pa dari pa puroku ngadam lain Oxford akam lai bin hong win UK salient talk Oxford akam lai bin cha chun tam ka vet lewa hele tua Westminster abekiti Howin Lim pen London aka chewa hele William Benting kiti holoi Lieutenant Governor mithupi ta ta ho chu also Kevin David Livingstone sa laita anu buiwen Reverend Khaisa Kamini cha say aman you know we te chlai sat te thupi ding dan chu pathin ngai lu ding dan chu paneli sida East India Company ho thalenga vai hom ho yong chu aning la admin ki koi bo hin ain la David Livingstone wang chu missionary pa cha lai ta wi win na pathin tu se ho pathin tu lang sa ho ngai sang dan chu athupi no lom lom etin ale chu jawin che ban na ka si ve ke talen ukhaman tu se ya anabela chu ahoy ka sa chu Buckingham Palace ka gagawin to Lady Diana to amlayin sule Prince Charles of Ipachipita azinu Andrew na ama ho umlai ka gachi wai le Buckingham Palace atupi dan chu
again ho jong sana tui akilon ko mahin ai ni ta banga bo na ba o ka man a sei thu sei na lam kalam kila jun thu sei na mai thu sei ti mahin Buckingham Palace tu pi le jeng la moni lum kim lo na Buckingham Palace ti chuna a Buckingham Palace tu pi mama moni lum kim lo na Lady Diana jong ajipan tun Prince Charles jidang nei ta na ma jong na faithful phone chile Prince Charles su pi pa ji no yong cho ki khenovin a building tu pi le jong le moni lum kim lo na Buckingham Palace ti na sen ka ngai to le tu ni in so pi te ho pathe nei te wang padani ka ge la le in su Buckingham Palace bangin sanatu yan lo hi jong le inu pati ka sanatu ya lo the na bin se de do yong le sanatu ya kikilang sanatu ye ti na mo ti mati ye lai ta chu embroidered by gold ti da hin tin Amasa penin integrity ki a definition where within to kilung khan lo na teng le apar khat chong di lo teng ai le cha zu disintegration disintegrity consistency of action integrity ti teng ai le bible a hin integrity nei ta ta mi tam ta men bon sei jo pu within Abraham king te ta khanin Abraham ay ahi masangin Abraham nahin ama chu pathin na ko do tan pathin sei ta ta sanin pathin gol pain nomen som kha zo chun lot ki lo si je chun ke dor la omer to leng cha pa wai khat si chun ama chu lot le agu ho chu aman tawin galing man tawin sogam leng pa ma ga sa ding timin gala ka sadhu in a integrity ke lo dan chu lot chu ain ko hina hin la uncle thu ngai lo hera jama sama chu ka che hina hi wangin aga hu do ke ni cha chu sagam leng pa ke pa in Abraham chu offer bolin ipiham na de khil na de ham api wang chun filman tam ta da pi wang chun man keng ko khau khajin kala lu di hi achiti lo wa hela nangin Abraham zu keman kahusat sahin ahi tin te ti chun sen chou chun ong kile chun ipi bol kitam ama chun Sodom leng pa akip mu pi masang chun Salem leng pa ki mu pi nei Melchizedek ko ma ka chi chun icha chun nasakain pathen bo in icha ko na chu Sodom leng pa thep na thalawai Yon tuni hin All India Cookie Worship Service unit hobong hozo si hi katip na nom chu Melchizedek tabangal part lahi sinong semo hitin pathinang pethovin yon zo Melchizedek tabangal chu Salem leng pa tabanga Isabol miu chu koi lewhan hobong integrity hoi jatem di pa ka sei no me aje chu tu hin lam ka hom KWS ke pedana sei tawin pacharum tahin member nan pen pivin khambor si hapan panguvin ithu thi levin integrated whole khacha amdo tai ahin tu hin bol be de tam khachu kamuni ipiham thagawa chi thu be na tu hin Prime Minister Modi hin ha sei de jing clean India Swachh Bharat ya sei jing aban kenen New York Madison Square Garden at Hussein Ajun. Ipi say kinamayong Jun. Amasahi United Nations enabling. Ahin la G20, G5 group enabling. Why G-OLT di beti jo. Lai lam ka ho sa pa sa thowin. Sa kalunga leng do si piham. Ipi ta le che pathe hello be khadam G pat pat jeham. Ama G pat jele. Group mo ayum sa taputin United Nations pumpi thakat hiutin GOLT ude di jo ken ka yal na za chitiala Christian te yong chun amun tina hasa gan thei tu ho jo si iza to de ding chun networking bol ding chun ai the hon jang gospel for all ti thei lo ham mun tinai movement khat pat thei lam ti pa ka lunga leng do hi chita bang da na chu lam kai prep mon KWS in CMIB Tawin, All India Unit Church Tamtai CMB Tawin,
Hichichunga sa abanahi people be diuham. Integrated quality hi sa be diuham tipahi tunihin yelewan. Chechun lamkai zanahi ipire jatun thing kade Abraham couldn't heaven. Salem lang pa kumaga si Yejun. Sodom lang pa hebna sa dugso. Awan kina hicha ko na chu hicha sacrifice kat. Sodom lang po offer alalo siya ko na chu. Genesis bungsom langa sang kana chu pisay tam. Abraham, do not be afraid. I am thy shield. Naliyang ding pa sa kay kahi. And thy great exceeding reward. Ipaman lupita chu kay ma kahedi chu. Apatin kay ma su kipaman kahedi ala. Isang giya chu kinap umahitam, isang kisulu mahitam. Asa ibang bangchun. Abrahamin sungakonin, David galhang, Musilam kay, Joshua galhang, kailan kan sumitan wang. Pakai kinbo kabol di tipachu. Humping do kinay. Akang inti chun sila pang ta patin chu. Aye chu Abraham chu lunghei ja chu. Kham tam ta generation tam ta pati bu changai. Hichita bang vision nei chun. Hichita bang lungyal nei chiri honjo. Abraham integrity to. Holam ka ho jana pa hi. Pijak le hal. Ikilung khazab di ham. Integrity dang nang isay wang chun adang sang chun. Ke mudanin. Job kalahi integrity ni hoi mi ka hapu. Mihim ta tai tu simbu e poi job le khabu ho i ho ta banga ta sa phe pengi chu. Tu pi pen ta lai ta choi. Job somni lagi na no sei thoin. Pathin gin. Tu hin gin ki ti hi ja chum chum e so bite ho. Oya pu school cha pagina agin khat chomen. Abanin Ham bol hon abos pa gin khatang chomen gin dan chum hin nga hon gol hon gin dan chomen mun khana chu excursion chu golang pa nga khat sa hel nom thime alo ho shopping che ka ha mani basement a hi aga jeon le power supply off ta chu ansa chu menu ka kitsa I'm scared apa sapan itu ada kisaran kei kaum sula nang nom ji acu kita betul cum aban kita 1970s 1960s Manipur nancu dadagiri chilai kita ding pulai dong hi dadagiri chumbe ka di pothowen officer ro kita na chu MLA ho kita na chu 70s achu gar hostel aku tinggal minum atam tak nom jihin olam bulan koma aku. Hai chun lokal dada aku rumai chu tu ama som tapun amin sei yang wetin boy pu hungdip abam tha han su ma he ta chu nga ho chu pui di silai the Shankar hotel ki rumai chu Shankar hotel chu sweet meat ki zo na rasgulla ki ti ho lal mohan ki ti ho silai jang achu gile kesi khat chu hit nga ho pi khu adu net thao ma zo local da dai chu anesa awang sumpe ding phana chu sakhau me ya la talo chu pesa pungei lo okay na chu sa chu lungdon na nga ho masanga jumla hithei lo mir shawni speak hikit na lai ma yang impressible num kit na lai cha chu atebon chunga ho ban hoye ban tang ma nga ho musa lo ai Shankar ko ma Shankar achoy ba pambra kabe dian dire chu na Shankar achoy ba pambra mapum pambra apa da het thi ma acha chu nga ho sanga chu jumno we katina chu ki chap ki ti pa hi Bible say chu jo min pathina aging aki chap lo bi chu pathin fear aging tin se chu a bol boy a pe ti ai dada khat ki chat bang sai pun thing ne mi ki chat bang sai pun chapa kharin apa agin pa chu agin ka se jana pi chu apa za ya chu ki chat hitalowa
mai ngal khat mai chu ako ma lut no mai chu ase jo ju no mai chu zana pe ding ase bol ding hi pa chu gi na ta chue zo min hi ta chu pathian a yin pa chu pathian a het hi cha chu hanglaya chu perfect pain integrity nei bin cha perfection ki pa ko integrity ti the hin ai wanga chu certain jil ki work it tam punya jong ho integrity nei ta mi pathian na pe no me certain ka ti na job le khaba ko na reality mu che pi ham pathian hi wana yo access ani certain pa hi wana yo access ani ti nei chu pathian no ka le ki hu ji ti nei chu achile eho in zo mi khara wang sit ti nga la ji hu ji abol hi le ti pa hi be se lo zo job le khu me na la pathian thil bol na ge thi lo he le ipia so sa ham zo min zo aso chi pi ha he chu ipia so ham hello he ma yang chu alung dong ai alo ho mi tomorrow chu ngai lu ta hong ki no alo ho lai chu aphat langa sei te lo he la alung ngim be sa che ki noi kinel lo zo min achu ti hai poi aloi te thumin langa chon se je hi na cha te chi a thi hi cha te som ni khat thia thi ki ti ho zo top nai lo gan sa rong kel camel sang thum ki ti ho bong chal janga ki ti ho cha te som ni khat thia hung thi ding ki ti ho mun kana go si hong la hi cha chu integrity tu cha ni zo ha samo mo ning joi cha ho zo si rong zo ta banga phu san chu yum nai pu ve su bi te ho pati no ji chen ji ka ka in sungai chang we dan the nai chang we ai wang zob te ki te ka te nga la anoma ki nom san lai ama chun pati the integrity zo certain in silpha na pe ja pati na bo ja sapa sanu na pe ja go na pe ja na thu nang worship na bol he bo chule ipi bola chu la pi na chun na gao sap ta ti chu ai wang pati nin bolin phal na pe chena sakit chu ichung wa thil so gingan thein ho he pathirin phasa lo wala setna bol thei poi pathin chen gem khana sa khaw saw ta cho he na abor sa thui setenin chunga chun ta damon kidang ta chu sa ki ta job chu a ti hung pa ti ho tu lai na yo se ki gom da bong zui e bolai ti ho da bong zui ta chu kidang tai ai wang chun hi chen ge chin pathin gao sa poi ma he aloi nu pathin gao sa tan pathin gao sa le ki thi do tan ti e job chu nom lo he le hi cha pasali na khane mu bi nei adam and eve to allah they said jo sab se na huai Genesis 3:16 says I will multiply your suffering dunia hai ring thum chu na ki chang lo si he bi nei engagement ring om sa en